ndakwira atiriri atongoritu ni edi matikoragwo na goodwill tado mundu na goodwill ri nadu maginyitana ri for example Giro Coast region orore Kilifi orore Mombasa orore Kwale orore Taita orore Ginyaramu yo magavana mumothe manyitanite na mayepia mararia na rudhiomi ruriku pio na andu acio ri ni mainainitie radio wa muguka na ni magavana maigana magacoka makabako ni members ya wa parliament women rep senators all the mako mararia rwario rumwe no woka central ogera haro no nita yagwirire muno deputy president na keria na his excellency pastor Dorcas Rigathi ogera ne magwirirwo muno niki no magika manyitane moko toguo turona cost gogithi tetekia nginya kihumo kia njohi iyo tiete matire tado ogera digweshire he member of parliament otoe area yake niwe ginya na nyanyita mari vote na kuria kunyugo niwe ginya kuria ithondekagirwo niwe ginya distribution agienda niwe kumenya ginya kihumo giayo na ginya rera safirishwo atim up na thirikari tado kwina honge cia thirikari kwina ona team up na ginya ta OCS wa itora itora ri ya bari ahukia njohi oke kaimana ogera ta thirikari ya Mombasa ri irahuthira thigari cio cia kanju effectively ate marori mo matingikate matingikera nwanyita na tiete muguka ni dangerous gukira tucoito thumu ti dangerous ta tucoito thumu tuturanyite mwana cia central no ni marakira makona atiriri tutigweteke hare hena unity mugoreda ku ni manyitanite gwati muno on top